Li amede, li kada Sheikh Said bibiranina tevgeramiliya 1925. Bi armanca biraninu bilind nirsandina seduye kemin salvegera tevgera rizgarihvazi u neteveya Kurd bireberiya Sheikh Said, çendin part u alien siyasi u rekistin, u sazien sivil li Bakure Kurdistane, bankejiyeki hevpar jiboy lidarhistina daxuyaniyeki çapemeniye, belav kirin, ku deka ve bagheji ku boraya gişti hatiye veşandin vihaye. Boraya gişti. Platforma Çivan'ın Serbiksves. Partiya Demokrata Kurdistane Bakur Pedeke Bakur, Pelkurd. Partiya Sosyalista Kurdistane PSK, Partiya Velat Parezin Kurdistane Peveki Kesayetin Serbiksve. Biminasebeta seduye kemin salvegera tevgera miliya 1925 Yakubi Rebertiya Sheikh Said Pekatibude, Roja iniye, sezdehe heyva dua 2026. Di sayet yazdehu nivede, deli amede, likada Sheikh Said dasuyaniye ke çapemeniye bidin. Em hemu gele vedik swinin ve çalakiye.